Kurumjari ISTV News Ming Tabiru Punopo Taramnoksere Huzahan Bada Muriba Paulo Bisi Fishery Department na Ningol Sako Bagi Dama Nga Kezi Lising Hompuma Putoknaba Semsare Huzipau Sandono Pizri Handa Pangtokadurba Ningol Sako Festival Gamari Lenana Manipur Sarkar ki Fishery Department na Nga Kezi Lising Hompuma Putoknaba Semsare Sahi Asigi Oinasu Nga Gimela November Marida Hapta Kangjibungda Pangtoknaba Semsakre Hiramasida Reporama Sahi Kutiki Pangtopako Manipur Sarkar ki Fishery Department Sinduna Ningol Sako Bagamari Lenana Nga Gimela Amadi Nga Kwaidigi Amna Putopa Nga Missing Hangatuna Manamatum Supegeduri Handak Sahi Kinesu Laliba November Tang Marida Hapta Kangjibungda Nga Gimela Pangtonaba Bailena Sinda Kankre ISTV News ka Department Asigi Director K. Srat Kumar ga Akhanana Unava Amada Haukiba October 19 Farmer Singh Consumer Club Amadi District Fishery Officer Singiloina Akhanaba Mifamo Pangtokuna Pangtokaduriba Ngagi Mela Asida Yongadaba Ngagi Malsu Lepre Heidi Masi Row Katla Medical Hari Basi Akwana Ijan Mechaka Fena Kawi Masi KG Amagi Makasina 200 rupees Rupasanida Aduga Row Medical Gasina KG Amagi Matak Sina Rupasanian Kai Aduga Katlana KG Hungi Matawargadi Rupasanian Kai Aduga Koi grass capsi KG any Mataxe Rupa Chama Murfu Aduga Koina Kaman Kavana Kangava Koi Nasinam Pulau Visukang Masina KG Amagi Makase Rupa Chama Gundra Aduga KG Mataxina Sani Kuntra Aduga silver capsina KG Amagi Mataxe I am a so Kalabada Pachama Yankay Aduga Naton Amusum Penbasi Pachatu Yankay Smile Lepi Tahi Madam Manipurgi the Karo Ba Chana Bangasi Medicton Kuntrani Adumapu Masiona Putopungam Davana Mapalom de Lapangasi at the Muxindari Ningol Takuba Namit Kaki Oina Yam Dravada Nga Kezi Lak Ohumrum Ti Dakar Odi Adumapu Fishery Department Kudimak Panganbadi Arriva Tavak Oidri Nadi Miss Yamadi Malaiba Aduga Nayo Komishu Yamdava Aduga Kugi Natural Water area Mayam Shadi Nasi Marankaina Pambangam Dava Adon Mr. Sakunda Diadava Adona Nasi Ipang Epangdava Masina Nagi Mamalsi Marketa Lupa Chama Pibra Sohum Samrita over Sochi double handiba Alamasi Karam Kaiko and Navita Montadi Pamena 1975 Adai the Gihodana Hariba Melasum Chilai Handak Saiki in the Su Quiding Yamna Putopa Ngami Natraga Farm Ohumda Ahanba Anishuba Masung Ohum Subamanasing Piva the Natana Consolation Prize Amadi Indigenous Fish Putopasing Amasung District Fishery Officers in the Su Manamatum Pigadori kind of first prize 60,000 second prize 40,000 third prize 30,000 aduga consolation mi kunka kangalaga lupa lising manga aduga koi indigenous fish putokada lupa lising tramanga kwaidigi am putokada aduga koi district fishery officers aduga executive officer maraktagi beligi ama lupa lising tara kwaidigi putokada aduga hill maraktagi hill district tagi na lupa lising tara sumaina maga thamjari Amarumda Pangtokaduriba Festival Asigi Manguina Manipuri Miamda Director na Yaifa Paudil Su Piragli Daknagi Karigi Yamena Yamiam de Todana Yam Nuaina Koyi Numinase Koi Mabung Pasinga Machan Singa or Machi Singa Dumana Marieto Tana Danava Mushina Lenanava Adumaitona Yapinutang Dogari Newton Bazaar Silchar Leba Govin and Club Private Limited Putopa Derby Rural Aqua Hariba Packers Drinking Water Asida Patapolam Yauri Haina Deputy Chief Safety Commissioner T. Bozendro Kavana ISTV News da Fondora Kre Hariba Packers Drinking Water Assis Ziribangi Mafum Kada Parks and Seasonary Hari House Pagi Oina Hariba Packers Drinking Water as the Impalda Yorokre Patapolam Yawasingumba Packers Drinking Water Asibu Putoliba Company Matakta Department at Local Marilena Makok Tomba officials sing the Kangalagani Haiki. Jiribam Hariba Mapamasida, Paksana, Mayamna, Sizinaba, packaged drinking water, a more oide, Adu, Aquena Masigi, packaged drinking water days data, suspended particle Yawasi, Tenazer Banina, Makatana, Impal Yoroktanaba, Amadi, Jiribamgi, Prajana, Season, Nabidana Bigita Makta, Ayana Mediagi Kudanga, Apil Taujari, Luna,
हारिबा इसिंग असी सस्पेंडेड पार्टिकल यावरम मरम ओइदुना सरकार माइगैदगी करी तौब याब लेबगे हाइबदु मसी इम्फाल दा पोरतना अमदी जिरीबाम द योलनगद्रा नत्रगा योललोइद्रा हाइबना चिंगबसिंग असे मरी लेनबो अथॉरिटी डिपार्टमेंट की मियोसिंग तानरगा अथुबा मतंगी मनुंगदा अयाकना सरकार दा प्रपोजल लमा थाजरगनी महौसागी लायंगी लमजानबा सकनारबा डॉक्टर लिसम हेराचंद्र सिंहाना खंगौदना लेखिदबदा यूनाइटेड मुस्लिम काउंसिल मणिपुरना अवाबा फोंदरोले हौजिक मखादा पाउलाक्तने दा तेम ब्रेक मतंग लमिनसे ब्रेक मतंग द पुनोपु अमुखना तराम नोक्सरी सेनुरा माइक्रोफिन मणिपुरना सिंदुना नावाट की सेंडंग मखादा अहुमलक सुबा टांका की ओइबा नुमित निपाल निगे ओइबा फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस कैंपेन ngasi hawbo marak kaisam lekha deleba kongkham bamun mandap ta hokre hawdobogi thoromda mims manipur university ki associate professor dr wc sinha senura microfin manipur ki chief executive officer pk kuman nawat ki manipur regional officer bs gupta ICICI ki rural resident chief manager ks santikumar na thoromapu singwiki matawkaram na sel tungsin gadage amadi season gadage haibgi matangda akang hai kyana wangangke Ondang sesina gani karawai mafam da sinna roi ai di tungdi ai di lambi sida chel wata ba thang sa wata na nuai na kimba kunsi ha do adu oina do bidam ne no se ko da financial literacy ne sidar se ba Department of Minority OBC Government of Manipur ki makhada Manipur Minority and OBC Economic Development Society Infalna implement tawduna Manipur ki tongan mafam da leriba minority mahirui singda tha taru ki oiba class 6 tagi 12 fawba da leriba mahirui singi free remedial coaching class ngasi sangai umpham center ki oina hodokre tarmadu da Parliamentary Secretary Amin Saha MLA O Landhoni Mobet ki Director Salahuddin Khan Thobal Jila Parishad ki member Sajida Sahani yauna miyoi kyana sarugaki coaching asigi project coordinator Alam Azadna coaching asina mahirui singda kanaba kya piba ngamgani haiki MLA Olandhoni na Muslim nupi singna padar marumda leibigi hainabi thadoktuna competition da saruk yarakpa si nungaiba poi haiki Muhammad Amin Sahana mai masing lamda pangal singna shothana leiba si menkhatna ba pandamda coaching center sing hangdoktuna mai masing tambagi thabaga si sathabani medical amadi engineering tamnabagi entrance test sing yauningba minority mairui singi damakta coaching mathang sahigi chahidagi hawdokna ba honari haiki minority voice general voice nataga tribal voice akoi ko dum economically yang wankalaga so educationally kon backward weragadi akoi chakupa ngamoy habidi ki tasar bijeni adena free medical coaching is very much important na meloraga central government da hanjan honorable chief minister na sik toro matunda akoi department ki directors project directors assistant manager sik toro hanna na hajar matunda haiba schemes ko pangthori Allied Foundation Manipur gi mihut kangbu amana kwatha khulgi hauji oriba phibam sing yangsilure hari khongset aduna kwatha junior high school gi maong sadar phibam sing thengnar phuga loina school asida SSA gi kudong saba amata phanglamde midday meal gi kanabasu mahiroi singna fangodri hari hauji awimnak tenba break amam kalojari break matunda amuka johanna taram noksari Ningol Chakoba Mamangda Sinmi Singi Panduna Leriba Tolof Kudimak Fangan Biu Haina Manipur Electricity Employees Union Tadropa Cherolamana Kangalakle Manipur Sarkagi Tungan Baluisan Singda Tatara de Kun Fawgi Tolof Pidan Leriba Kayasi Ningol Chakoba Mamangda Pitopiu Hairi Lamdamasida Pankiba Angan Matamgi Ninto Singi Miangasi Manipur Kaktigi Oramde Pitribi Oiba Miang Amada Yanglami Haina Works Minister Ratan Kumana Fondokre Art and Culture Department gi Miang Makada Oriental College na Sinduna College Asigi Auditorium da Pangthokiba Numit ini Subna State ki Thakta History of Manipur Haiba Seminar ama Hodokre Hodopigi Thoromda Works Minister Dr. Ratan Kumar Art and Culture gi Director Dr. K. Sobita Amade Manipur Historical Society gi President S. Bayyana Thorongi Maruiba Mui Singwena Saruga Dr. Sobitana Haikibada, Etias Hibasi, Mui Koina Hingbada, Sandra Yadaba Posak Amani, Masina Kogi Paipu Singi Tona Lingzel, Ningsing Hanbulunana, Makogi Masama Suni, Haina, Atopa State Kimamanga, Saktok Seribani Haiki. Works Minister Dr. Ratan Kumana Haikibada, Lamda Masida Pankiba, Angan Matamgin Tosingi Miangasi, Manipur Kaktigi Uramde, Pitribi over Miangama the Yanglame, Mana Makatana Haikibada, Akogi Haukraba, Etihasing, Nainabana, Nalingi Matamda, Lamda Masigi, Oiba, Satna Lons. Hauna bising leirami haibada asobomating oigini ngasigi mirolna angan matamgi ning thosingi wakhalamadi lengak lonsing khangan bada seminar sina asobomating oigini haike
मधुकी काय हाइब्रिड से कोई मतलब मधुकी अपने खलम दा है मधुकी मफमुदा जो का मकोई मधुदा लेबा इस के इंटरेक्ट हो का मधुदा कोइना पूरा में मकोई वर्क यू मकोई विजन से मधु मतलब अपनी मणिपुर की दैवा की प्रजातंत्र की पीपल्स इन द सेट मसिगी रिप्रेजेंट होगा लोइसलपदा ngasi murubu pau amukana pijri fishery department na ningol chakau bagi dama nga kg lising hompu manga puthona ba sem sari ISTV news meng tabiru punang po amukana